Mafunuanu ke moko pe fito akipe ko tamu ha vili to ki moko anga ko ang mafana pe fafin oya we alfa da be me fofonu we ko ke tai tau to tari tau tol pe ko ta fano to go me pe lomi pe ko ko ke pe tau to te me tau le aku tau silo be me tau le aku ma hoinga me fo ke tau fasio sio me ago mo oni o mare ma ya ke Facebook ke awa pa ko ga pe ko tau mafi ha ka tau mai o mai me ago tau po I pe tau tano alere pa tau fa ampe to ko nia okay ko tu ko ogu mo fango ngo mai ke ki proklama ngo na wanga tuku ya tu ane hu katak peteu de ahiba o laki ko famre mo rat mo ko ko ta pe ku na mo lawe ki posi na tuku ya ka nehu o tuku atu te wanga tuku te proklama no fai ke o e Katarina e valfit po ni ma ai fafonga la henga fa ma tenta poluelu kon fai ke ia kawaki pe mo o fai to ko na tapu ko tu fo ko to la he ai ngai tu aki me ngai turiki ko to ape pa na fe ia asi ko ni ngai tu aki hang ko tu aki o ha afi me mo unga pe na hanga o ke na si ai le ai minister polisi malolo ma tenta poluelu o he ni ke minister o ko si ia ni ilo he ulu fek pa te te fu ke ne anga o me ka go fa ambe ke ko programa na fa am ke tu quatro ya ni ka wa ko fa more la ha ka mu to o te ga mai programa ka ko ne a mai be programa ko hanga tu quatro ko programa ko ni ko stu mai ya hele ki o a Katarina ba ko tu be ba be ko stu tu mai ke ya ka ko tu te ke tu mai ke ya kana sia ya fa kau mo me o mai ki hanga tu quatro ya honi pa ko fa more ta ka mo to ka to na mo no fo he fu a honi ka to o fa ka ngongo ke hoko a fitu ko na nusilani te tuku ato ai fi programa kata ke ga mai kako ne au mai be ko hanga tuku mai foi programa fu mau inga au pito ke o atu tari mo famalala a mista polis malolo ke fai to ko na tapu pe ke te lava ke ta fano ta to luai ka ko ne au mai be ka ko hu mai au ni ke to tuku at mana tu ipe ko programa tani ma tani ba mo soni ba mo ikani ko tu o he week hono tuku mai
ai ko tu site pe mo to pure lulu o tu mai ai programa ko pe ku o sima lo un programa ko o tu mai ai programa ko ni he tu site pana fa mo ki penolo ne af mo ka amerika pana tu mai programa ko tu ko fa hinga na te na fanonga ko programa mari a pitoni hange he fa fofonga pe mo ikani pe mo soni o faka maala ala mai ai fu pare mo kon fika mo tong tupe pe mo hono ngawe aki he ka kai ni I a hingoa o patoa fa ke na business pe ko ma winga he te fu famala ala te me ko mo tolgo na te ke mo fanonga ai amala malo taulava pa malo mo ai te ke mai me ke tu ke yo fala ka ko pe ko ka ko ki programa ko ni ko fambe ke mo to ki fanongo he te ta te programa ko ni ai fa ka fa fonga a mateni pe mo ikani ke mo taritare pe ka pa taime tuku mai ai foi proclama ko minister polis malo lo maten fikau aki pe mo fai to kona tapu ko tuku ya ka ko fa more ata he fe ala pe ai me o mala tu ku pa pe ke pe anga ta ngawe ka ku firma be foki ke te hu mai ka pa wa me hoko o fra hoko at ko fitu da pitonga o te famana tu ki ai ko tu be wa me hoko ka ko si ma be proclama ko te ta ate ki proclama ko na hiki ko ne me fa mo ta fanongo ko to ai mari abito pe aku ma abito fa malala ka tangata mugi gata pe ne ki tuai au te foko o mo te mo fa pe me ka palangi hey kage ku ma winga pe ke ko tibe wa fa hinga te ke na fanongo he programa ko ni ko programa ko ni mahal to pre luna hiki ai pana stu ma he ngore tio ko na we tonga prenga le programa re au pito ko fa ambe ke mo nga mahinoi sai tau fanongo ba ka ke ngolo re me ba mo failonga mai ko ta ko fonu be ai te to aka e Malo mo la mari ho eki pe mo le le tonga ko to ko ta tar fi mo to le ho ni ki ho mo proclama nga mai ni ko ia ko va kai pe mi ta fa fa te mo kalati pe mo to ton ko ia tanga ta ki ngai ka venga pe ngai isi fa no tala no pe ko ia e loto pe mo fa ka ko ia o e ka kai e fonua o hene pe foki pe mo ika ni italiani pe mo bate ni tabuelu ke fa ko to mo proclama fika ho fu mahiba matau ki foka ika ni ko e proclama ko ia o e ahoni pe mo ngahi ka venga ko ia fa no tala ngai ta ha ko ke ngata pe e to ngani ka ko ova tu e ki ngalo pe o tu ki to ple anga to ta pe no sila Australia pe foki Amerika a no tala ngai ko e issue fe ka aki pe mo tongi tu pe ko e grupo ni na iloha ko e patoa kolopolo pe aku alahi no tala ngai foki ka ta hango ngo au pe ki television ko ia no sila o fika o aki pe mo fe hanu aki ai kakai ko ia fonua po ko ni ko ni tau kai nga tonga fika o aki pe mo issue ko ni ai o lahi ta fi mali pe wai pe mo pa anga tu ko ki ke pe mo ni to la kau ko pe ki tau ki falolo to ai pe tau tala no ai e fa fini ko pe kan ke kamata mai Maro au pito virisoni. Neongo ko e issue ko ni o fra hingoa ko e tongi tupe. Ka oku mahino ko issue ko ni ko e feinga ai ni ihi I mea oku uifa palangi ko pyramid scheme. Pe ko scheme ko ia pe ko founga kana ki paanga ko ia ko mea fuoloa pe ia na e lahi pe anga hi fanki kautaha mo kakai na nau fotu a pyramid scheme e ngai fonua ke pe mo kakai ke pe toki
o hake ai foi issue koe ni i he hu mai ki he mala e koe pe mo atakai koe o politikare i tongani na o mahuinga ke tau tala noa whikawaki mo i foi issue koe ni he oku wesia lahi ai toko lahi ai kau pou ki he kulupu koe patoa pea o wesia toi wesia ai mea koe temokalati i tongani he gulahi ahono ngawe aki ai hingoa o patoa mo temokalati mo si tangata ki paremia malolo a Crispo Hiva ene hingoa ke tana ki paanga ni ihi pea mahalo mateni mo vilisoni o tonu ke o te tau toi afe i hono frarea to tonu a mea koe ni koe kaka au pito pea mea pango koe ni o kuau ki tu unga ko asi ki mainstream media i Nusila pea o kamata ke mofere pea whaikai ai ngahi whakatotolo ai pure anga Nusila pea o koutui pe iku ke pure anga Australia mo pure anga Amerika i hono whakatotolo he koe fraud yen pea koe issue koe ni o koutui iku o malava ke wesia lahi ai koe mea ke he kakai ni ihi e fonuani koe kakai o tolo kakai utau pe whalalaanga i e malai o politikare soni tau maa i kani koe fu mea lahi ni o he ke tau lava e tau touia o whinga ke whakasi isi ai mea koe o hange a tsunami koe ngau peheni koe natula koe e tau tuu he Pasifiki tau te whito me tau vāko mo Nusila koe mea koe hia me e te kiongo mai pe me muri i ono tuku aki ki a foi tokotaha koe mea koe whai hala o tawanga ki ai pe koe corruption koe tuku aki i whawhai me ke whonuani tataha pe ke pure anga koe pure anga pe taha whatuhu ke corruption tō ke he foi tuku aki i koe nuku tau ase he niusi i Nusila koe tuku aki i oi whai hala ki he kulupu o kunatula whakapolitikare ono ke heia he pea koe natula koe te tānaki paanga koe ni po anu ke lawe te ke pyramid scheme pe koe Ponzi scheme pe koe hape koe tānaki o ha paanga o lohe aki i ka te o mai ha o paanga si o whahu ke sino koe ni e tupulahi pe li ngau atu koe foi formula o fe pakia moia o ngau e ke ngai panke o mamani koe ke nau tupulahi pe he ki nau tolu o to tau lewa ki ilo e kakaianga mahe ni koe loi o tuku aki na toko lo e iai e more e nau paanga Malomina. Ko whihi ai a tau kāinga i tongani, i Nusila ni, ko lea tangi mai ni i, wa nau panga wa mano e ne more. Pa mai no wai mani i, whakahoko mai me niusi, ai ngo asi mai koe a whaiongo koe ni ko Barbara Driver. Ko panga o tānaki o ake Amerika o pure i mai me Amerika. E mai no ku involve o kuia i launga o ave ke komisiona o komes a Nusila. Aia, i hene pehe ka pau me whakotu mai o kua o panga o kiru pe miliona. O ngari lewa e whae whakatotolo ai ngahi a sino whakalao i ngai whanua ko ni whekaukau aki. O hange koe lawe e whenga ke ilo ko hae ni o kunaui pura i mei mui a whai scheme koe ni. Ko mea ka kou tokanga ki ai, ko asi mai hingoa pātoa ai. O ko tau tolu o tau kau ke pāti ko ia. Pāti te mokalati o tu motu anga ofa. Fotu weni e taiwa Crispo Hiva. Humarewa ni ihi ki mui. Nau hanga o mea ngā ue aki ai iloa, manakoa, saia, ai hingoa koe o akilisi, mohono i misi tap moia, mo hingoa o brain whakapolitikare koe pātoa nane whakatuku. O mea ngā ue aki ke businessi. Ko mea koe o kuongo koe i ngā koni kono i ngā ko hakakai kākā ko pau ke nau tui ha takafi whalala ia ko pau ke nau mao e nau tolu ha fo i takafi pe i nisi o whalala ki e kakai ko e ni tof peia na ngā wek e ni i pātoa klopolo pe ko ni i hina e ka wai na hanga mea ngā wek e i nisi o akirisi pea mo hingoa pātoa ki e kumpaanga paki au pito me manifesto ana o mai tangata iki. Kaula wa te konga o manifesto ana o mai Ko e mawhai whakapolitikare, sika meu tonu ke tau nofo ai. Ko tufa e mawhai whakapolitikare. Ko e mawhai whakapolitikare i pure a tokolahi, ko e mea ngā ue tuki mua tahaia, ki he langa whakalaka he pure a ngā. It's a development tool. Ko mea ka pisimisi whakafolitui. Tā ko e pure lelei i he pure a ngā,
Kua pau ke whanau I mai ia e a whaunga wharearea o ke tirika kato e kau vouta. Ko mea tau nofo no malanga I. O kui kai ko tau ofo ko tu uskin ke tāna paanga. O whakafou I hono mana koa mo whalala ia. Ai ngā aue ko whahe tangata eki. Pako hono mo oni. Hanga hai kau inse ki te koni. O mau e ātakai na whainga tangata eki ke langa hake tātou ua. Ino e tau tolu kwenu na tau pou mo ngā aue wholua mai mo ia. O whakatupu loto mamahi. Peka tātou o fia e kuhanga tala mea koni soni. Nā ku tala mea koni ke ni ihu nau pou. Mātiu tāua tau noa. Ka pau o kui kai ki te kau mau I tānaki. O ke kau ko e vete ki. Pea ka pau o kai ki ke tuku mau I manifestoa a pāti. Kau ke alo bisnisi. O ke kau ko e vete ki. O ku tā molaka pe taimi. Tā molaka pe ke mahino mai mea na tau tala ki mua. Nau, o kou toka ngā e ani I te nau lere o toi me foi pununga ko ni e. Tau muia. Ni ihi ko tō pēna kai ke nau pou ke tuku mau I he pātoa kon o sea se misisika. Ni ihi ko tō pēna kai ke nau pou ke manifestoa. Ke mahino ko pātoa to tonuen. Ka nau whakamawahe o slavea nau tore me kone. Nau lavea e ono tuku hifo I ngeia me molu malu. O ngāwe me misiona me visione tau whai. Nau lavea I he kai ke tanu maki, ka whainga ke tāmate, ka pātoa to tonu, ka whainga ke tutua ke ki mo uifa, pe koe ki fo I muka fo ou, koe pātoa ko polo, pe koe hape hono ui. Nā awe ni ihi ko ni o ngāwe ake ngai, ka whainga o kuhala, uaki koe langa whare. Sio, nā mā ka mosi langa whare, o hanga he pura ngā whai ni full steam langa whare, puri apito na autoria ka pura ngā kempeina ke langa whare. Na mā tufa suka, tufa nutolo, whenga ke whakatau e loto e kakai. Ke au pito ia me tala tuku whakahola na ome a Chris ka tau tolu. O a upe eni koe whakamui mui tahani, koe tongi tupe. Koe ai whakatupanga me kakai. Koe kulupu whakapolitikare, o koe ke nau tāna ki paanga me kakai. Koe kulupu whakapolitikare, koe ne mea ngaue o kuwhai, koe whenga ke whakatau ataina I whakapolitikare a kakai, mo whakamama, kono uhinga, koe akapani pa hoko I Novema. Ko hinga no whakamama kakai, ke nau whiri e kautaki ke tongu. Toki oa kautaki a whaelanga whakalakalaka I loto, ke tawhi whakanau tolu, ke kakai a whanua. Peke te au, o ko wui ke kakai whanua hafo I poini ko ni, ke nau āmua whakatoka ngai. Koe pātoa o tahape. Ko ia ia ni ko nofo ai koe kau me mi papa se a krisi. Ka to ia sino ke ia son koe koe pātoa ia. Ma koe pato ia. Manden me mo I kan. Koe whai ta u hafoken me te wat ki kātoa mai na. Ka o ko sia koe ki he ngoe mo ui le koe whai tau mo ien. O ko whai ngata ama upe ki tau hanga ta tolo tala ai kehe. O hafu ngoe me fu ngoe. Ka pau ko ngoe kumala. E whai ngata ama upe. O ka pau, o te kia o ke taimi hawesi. Pe moe fua ko ia o ia kau, Ha ko pe ea o koe mea whawhia au pito nia ke kakai whanua. Ke nau lava o tala ai pātoa moni. Nā ta whape whita tolu me he taha. Ma wahi ato e kolopolo, alua te kolope, alua te ha. Ke loe ahoni, ko asi mai e fua o e fua kau. Kai lava o sio lelei e kakai whanua ki he nau whiri ko e Novema. Ki he kulupu, pa mai whaahe, te nau tataki ki nau tolu, ki ha pure anga, o ku mau luta ai, ai vahe tau, o ki hai pure alao, o ki hai tali ui, pe au ki ai vahe tau. Ka pane te kai ki hoko eni, o ko pehe e hauia, e lahi confuse kakai, e lahi he. He hau e tala mai pātoa, pero tohi e fupena, pātoa, tohi fu lai tāha glisi. Pātoa koe ata hata i tuai lai tāha glisi. Ka ku hoko mea koe ni ahoni, kene hanga tala mai, ko whē, ai pātoa moni. Ko fua mai fuakau ia, kolope, ai koloporo, nai, tuk mawahi me mea kolope, mawahi me mea. Kono po fua mai ahoni, pe kono fua anu tala mai, te nau whekuki atu mai ngā ua e lao, pe mai kau polisi ke ngai ngā ua kono whahako, ikani nai ka mata, pe me he ofa I he masiva. Ko foi lea aongo lelei au pito pe aku. O ua moia ke mafu pa me loto e tō taka kotoa pe. Ka mata me he ofa I masiva, hau, whai whanki ngā au, whai ki itufa, aru itufa. Pe tānaki pe moe paanga I kakai, o whai ake ngai ngā au e koe ni. Nai whakawhepaki I lahi,
kana e pehe e ni to lai ko ofa ni ke masiva o alpo wa ka tai ko manga ia ke mea ko alwe ke tomi tupe pe ko ke te tala no ia I hafe pe mo mano ko tala no he kilo pe mo lau miliona e o pe e maten ka te ave fai lo ngale ia ka lava o fa fai ke hei ai te a me hewite io male son Martin ko ki fie foki ki ho frarea nai o pehe e ia ni I te nau whenga ke nau toi he taimini ko ki fie tala noa whekau aki mo e tafa aki ko ia he oku neongo oku osi whainga taa pe a e te whenga ke te when mo malangai ngai malo pen o te mokalati I he te whenga ke tuhu ki hapure anga o i kai peke tui te mokalati o nau si o kita o ku whau policy pe nau toluia ma nau tolu ni I toko si pea te toe whenga ke tipeiti whakalerei moha ni ihi o ku nau tui ki ha whaunga motua ko osi e ne taimi pea neongo o fie mau ke whai ha tokanga ki ha ngahi whai hia pe ko ha mau lao mo e whenga I ke whakatontonu ai katai o nau whai me ako ia o ko si whai ngā kaa pe ai fo I ngā oe o pe o mahino pe ia ka koe mea pango mateni mo vilisoni I he mehe tafa aki pe koe o te amanaki pe o te falala ko tafa aki ia o ne defend mo whenga ke malui ai te mokalati mo to tonu e tangata ta tauenge inga ko tafa aki pe ia he taimini o ku asi ai paloparema koe ni moe tā palasi ia ai kakai mo nau si iwi whakapaanga kākai tauhere I dinau tolu koe tala noa koe ai whewhine koe ko Barbara I hene investigation nei mahino o ia ngahi chapter o ia ngahi kupu whelawei o ulu ki Amerika pe o tonu pe ki whai whakatodoro ki ai pe koe kau polisi a New Zealand Amerika mo aseria ka ko whakarea ane nai mateni e ni ihi koe te nau toi koe foi mea pe e taha o kau whaarea aki mea pe e taha tene lava o malui mo defender ai te mokalati koe mo oni ai a koe ni o giai ai ni ihi kakai whakafofonga mo e kakai o nau pore ke nau candidate o ku nau efihia he mea koe ni I he nau mata I varea pe ko e nau tai matu aki tai whakakau pe ko e tai tokanga ka o ku whai ai fuwe si alahi o ku ikai ke u fu hohaa o pe ko uhingau ko ki whaha tokanga ki ai ke ni I ko mau lao pe o ku nau kaka e kakai ka o ko tokanga au ki he kakai o ku nau hau opore ke oange falala ai kakai ke ave e nau reo ki wharearea o ku nau kautonu he mea koe ni. Nei whakapaanga aki ai mea koe ni e tāna ki paanga o kawai e tongi tupe, ai ngahi mea koe koe tuwha pua kau, koe suka, koe mea kai, koe langa whare, pea iku o whai ai moe langa society, pea pōpō wai ni ihi kakai na e tuku e whalala o nau tataki ki tau tolu. Koe mo o ni endi. Kana e tonu pe a e nau ngā we, ai na e tuku a te whalala ki a nau tolu hege ki endi. Mea koe ni. Pea oku I he loto whamiri pe o e patoa a ni ihi koe ni. Pea oku tonu ke tala noai mo tuku hake ki o lunga. He kai kai. Mona I gani e. Ka toi hataha o hao e toi malava pe ke foki mai o hoko mea tatau. Koe ai ko whai ku hoha aku ia ki he o kua waiwhai rea whakapalangi ko scapegoat. E whainga a ni ihi e whai e tuhu ki he kakai kehe. Kai hao a ni ihi e hoko atu o hange ko ho lau mateni
o hala e fili e kakai. Ko ia ko hinga e tau pehe o ko fu issue lahi au pitoeni ke tau tala noa. Pe hange ko lau Wilson. Ko me alere ene ne o hake kai meni e fai mo to o hake ki o lunga. O feinga o tau feinga ke to o kona me family ko e o tau pehe ko family ne tupu hake me ko te mo parati. No le ngaka pe ko e whakatotolo i me ko ni ke ni i ko nau nofo i ko kau taki totonu e those that are behind. Pe o kuiai e kutokanga na i ko whakatotolo o a o mai ki tongani. He ko e kutui totonu ko kau taki i Amerika mo tongani. A o whakatotolo o a o mai ki heni pe a o mai ke ni i o wofi takai holo ia i he pātua kolopolo ko e ue siala. Pe o tau o atu a whakatokanga kei pong ka ko hanga ai ke mahina poini e ko o ko to o loto mau pe a whakahino hino pe heni. O ke motor tā mai. Ko mau tolu na mau whai mana ho huafa. Ko mau tolu na mau kaitaha whainga whu. Are madem. Ono whainga ke no o ki nau tolu ke nau taha mo e kitu. Mentao mai. Na i kai au pito ke ilo ki mau tolu. I never knew you. Pe o kutu huia ke whonga mo ui. Ka wau e o mai ani o pe mai ka te tu mai krisi. Ko tau tolu na tau ngau e whakataha ki moa pāti. Ko tau tolu ko mau tolu e tonu. Mau tolu kau pou tonu. Pena le si o mai ke nau to o ngaka te tu mai a honi tak mo ia tene me mai. I kai au pito ke uilau ko hai ki mau tolu ko mau mea whai aani. Mama au pito ia. Me tala tu whahola na o tala atu ka mau tolu. Tuai e kukui mo business. Lohe aki e kakai. Taki he e kakai. Peka te au o taimi tonu soni ai hoko mai e palapare mako ini. Ke lava whakamama e kakai e whanua ke mea na tau kalanga ki ai. He koe whoke ni ihi. O kunau tui e takafi koe o pātoa. O whai aki e nau tala noa. Hange u whalala ia ki e kakai. Ka kohono mo oni. Koe nau tau mua. Kona e kona. Pea tau whaamu pe. Mo tau whalala. E hanga e mama o mau i kakai o tutuni ko nau konsenisi ke tonu e nau whiri i novema. Mateni ikan ko e kalano foki a mateni ki ngahi te toi moni whakaloto ko ni peku whakaotua ko o mune whakahoa aki ngai me ko e te ni pe moni a pitoi. Ko whanoko foki e whelafo aki peku lava ki tānaki ngai whakaukau koe kakai i ngai ta whakeke. Peo tuwhia peo ilo, mao e pewhanki i tāna noa whalotu. Ko manatu ke taimu tēnei hau ai koe i ki hau ke tempare. Ko whai atu whakatau aki i au alo e whakawhitangu koroa ko whakatau aki businessi nau tau. Nane anga vuk, rock e te whitoi pile haaki e te mea haaki e te manitani. Hau ku whare, ko mō ngahi e ke hoko, koe ana e kau kai haka. Ko pehe so do pehe tupe. Ai patoa Ana kau kaya. Kamo amaten. Na ya ni ihi. Na no fo pena tolo fato kanga I pe wanga pe kalau. Ai mahu inga pe mo falala ko e kakai fonwa. Mo na mate aki I ko ia ke pa te mo kala te mo tonga fa. Pe na usio de na to ria ki no fu mahu inga fa paanga. Na foto pe e tai mo aglisi. Ke ai e pange a kakai pe foto watu pe kana ke tali tanga ki e uhinga ku alo e tau mua e me ka venga ke whakapisinisi. E mawahi e pe me vision ne. Panane ta ofie. Sia ko ne peki atu pe, o ku asi mai lewa. O hoko ia, kai ki te lawa e ta nimi whakapuripuri, mwone hange koe rau. Ua whanau I mai pe ua mahino le leiki kakai whanua. Ai tukunga koe ni pe moe, mo ngahi paropalema, ko a o ki ai, ai pātoa. Ko lahi foki e, kan pe hange pe ko ki tupeni nai. A whanongo I ngongo koni a Barbara koni a unga kia a mateni. O kua e kakai tonu hia, mo e nau to tonu. O iai e nau paanga nei tānaki. Ka ku nau wili fia na toro e o eke. He ko tā palasia nau tonu ia mo nau whaamili pe kape I mo e whangarea kovi tākia ko au ki kuini ma ku yono. Pe ku nau manawasi na toro no eke na au ki tā palasia ki nau tonu. Pakune pe, pako pe. Ko where vai to tonu e kakai koe a kua pau ki tau tuu haki. Pea mo e ngahi ka, mo e natoro pena I ku whikau aki ki tau hanga o whakatonu tonu.
o ku ia e tatonu e kakai whanua, tatonu e tangata, pe mo tatonu ki nau tolu, na nau kau, pe ali e nau whalala, ki e kau taki koe ni, mo ni ihi koe na nau takau whiolo pe ta whakoe a tisi, nau whalala whoka nau tolu koe na wasi mai, ko mea na tau sio koe na alu holo pe mo tangata i ki e tau koe, ko lia te nau whalala ki ai, ta koke lia tu ia, ko si more, o kai ko hala mano eni, ko hakilu pe, ko tawa o i tani me tala no he miliona, pe fufa vale a pito ia e mana. Tangata, o ngoi ko me fon kresi ia he whanonga mo malanga mo tano mai ngā upu me toi tapu. Pea ko ngoi ko loto laki urea ki mea koe ni. O ku mahino, o ku iae ni ihi, kataki pe te foki pe ki he kau whakafofonga. Pea tatau pe koe whakafofonga patoa, pe koe whakafofonga pāti kakai, pe koe hawheitu upe. Koe ngahi tānaki paanga pe he ni, pea ka iaha whakafofonga o kune kau ki hono ngawe aki ai paanga o ku oange ki ai ki whai aki ha campaign pe ko ha whainga ke mau e loto e kakai. O ku asi historia a mamani, te nau e whihia, pe he ikai ke tau ataina ha nau whai tūtu uni ki ha mea koe uhinga, o ku ie nau mo ua ki kakai koe na oange ai paanga ko ia. O ku ngoi, ko issue koe ni, o ku hala e ue e malava ki tau arwai. Ko whengai ki kofu, ka tau hoko atu o whekumi pe ki ha mo ui ha wheitu. Pe, ko no o hake tonu, ko uhinga ke whai hakore whakamore whakalerei, ke whakamaa whakalerei a tau hala. He kai, koe ngā ue koe nei kamata mai, he tau e tongo furu ki mua. He koe kakai koe o ku oange ai whalala, ai kakai o ku pore, te o mai whalala e kakai, te ave e nau reo ki he whare, o ku fuu pere ngesi. O ku mahino me he foi isu koe ni ai tongi tupe mo ngai pyramid scheme, o ku whawhanga aki, pe o ku whakapaanga aki, ai ngahi campaign ai kakai toko lahi, ai ni ihi toko lahi. Pe koe ke aanga he taimini ke tau tuhu whakafoi tui ka ni ihi. Ka koe taimini ke whakai koe fu whakatokanga lahi au pito eni, i he ofi atu ki he whiri, he wikai ke vare kakai. Wane haa whukia ka tau tolu he taimini, o ku haa mai ka te tau tolu, o ngari ko paanga koe ni, o kia e kongai ua mai whai ake ngahi polokalama campaign tongani kei te e toki hao whangatuka kato ni he taimi koe hao mai whakatotolo pa koutu ka he tate hao mai ki ni ko mea kau ke paanga. Son koe e mea kou tokanga ki ai koe ni ihi koe nau tekti kolo he politikare, te nau lava au pito whai ngā uri ka pau te nau loto ki ai Hango ni kau ki whakamatara, ko whapapalahi au pito peo ia e o tangata, pa ko whai rea ko ni e moone o kuloto. O whie mao ke tau toko nia mo mani kua ka i ngau lokai muri. O whie mao. Na e ai e whaamu ke tai a nge pure a ngā ke taimi na whima ke o mai nau topa mai tani tonu. Tai e taimi tatau o kuou whaamu pe o kuikai ke tau hanga o ngā ui ake ngai isiu whakapolitikare ke tanu ake ngai isiu kehe. So hatu whatata. Na e motua mene whanau. Nātai ki sai. Koe osipeni, te tau ki tua o huo tata ki ngoue, pia tau te komare wakai e tau kaka. Sai. Alu nau tauria o tata ki ngoue ure o nau ni mape mai tamata. Kai e nau ki kuresipi konfataku. Ike kulo ki tua kai pa. He matakata ki o ilo pane eke. Ko hai pe e uri hono nima. Ko e nene hike kulo. Aru tama ko ya fano maano ni mapa e mata ndaki mo mano kun e maga ni maga fana we uri ka to na no to tataki tama pe ko na kai po maano ni maya ko me ko fa patu ai fo patu ke ufi ake fo me a ke au pito he ke mo ila ke isko ni he ke lava ufi e ko no kaka i o kakai ko kakai e tonga ai tonga na alu i muri o network ai ngai fonua ma kontinenti kuo pau ke whakatotoro i apa ai o taofi o ko kawau i ni o ko hanga o whakai ai kakai o pe ka pau mu fe mau e mo ni ke asi
me ako to be mo ilo kau ke tana chiringo ni mo hanga ave whakamatala ko ka papa driver ki Musila. No, mado. Fetu ku ka to whakamatala ave ka papa driver tala ki ai ko ngani whakamatala ma utongani te ka ma to tupe mo to skin ke hepe ko ni i ni ma tu na ka nga ki ai ko na fika telefoni en ko fetu na no foi ko na email en ke mo fetu taki mai ki ai kala ko fa to tolo va ve he ke ta lava pe o hanga e pa ko le pe ke mahino o ke ka wai o ke ka wai pa to a ko o se a se misika ke ka wai pa to e guna ko ka break away na ni igu na fike mawai o ko tuku aki mama faki na uton ke ta to kanga me mata varea pe mo na ukau hanga ton pe na to fa ai me ko ni pe ko ko fa mo le pe ka ke te ko lo te ma kon se ni si pa ke tau atai na mo to tonu fo ke fili ka ka ni a mo ko ki november pe ko fa ho fa mo ta ne fa pa ta son ka ko ka wa ni po o ko lolo tonga po ke ho ko ato fa to tolo ko ni ikan mau le mo ba den ki e o ma to ke pe ni fa fu fa le e o ma o to na tila ma e mo po i ba to pero bra to e tanta ko no ai ke fili fa le pe mai ka na at least tamma ta fa la nga mo na o ha mo ya ko e no lu nga ko ko ta fa ka me ka ke pa nga ko ko be no ko asime mo ya te ba fa mo pe ko pe ikan pe me le no o ha ke ni ko ki o nga ke la ba fa ton ai hala fo no ko ya o e parti te mo kala te mo ta fa ke o te ta ho nga pa o si ai fa la pe mo e ofa ai ka ka yo fo noa ke pa te mo kala te mo ta fa o e te mo e ka ka yo fo noa po pa o ke ia e me ko taliwi mo me ko ataki to pe mo fa ma do ton programa ia o e ahoni i ka ni italiai ma te ni ta polo lu ka vision ni tu ni wa malo pito mo be mai mo mea tau ki lave no pe pa ko fa mo mo pe nge ma wa fa nga na na punga fu na o mahu mai ko nas fa ha ko pe mu o te ta programa mo na fu fa amu e lava ta ya te programa ko na mate ni pa mo fa ke Catalina ka ku te ga mai programa na pepe ya mai hon ka ku ko tu be ma pe la mai na to mu pe ku ka go pa pe ke tu ku mai ko programa ko fa ke ya o mate ni e Catalina i fika wa pe mo fa to ko na tapu tau fa ambe fo ke asme fo video ko yam fo live ko ya pe ko fo i programa ko ya ke ta mai ula ki fula fu no tu ko ki maten pe a ko fatulo pe fa fo nga pa to ka we ani tari ka ko nga e mahino ak mi tu ala ni to pai lai ni ko maten ni ko ja no mafai ona ke fatotolo ya ta o to fa mafai ya e attenzione are we kata i he komisiona polisi ko fa ka ilo pa mo no ave ki fa ma nga fatomia ya o si ona polisi pea o kuka ke tau tariu e tau mista polisi e tau tolu o kuka ke tariu e komisiona polisi ki he ke tau to analyze pe me ko ya e tai me mai foi vitio ko ya ka ko ko fa mo mo ko mo tolu he foi ta fa ko ya ko ke lava ma mai ke tai do ton na fa fam ga ke ta te fa fitu a ni ka ko to ta pe foi vitio ko ni wa fa inga te na fa no na tolu ke fa ka mai no i pe ku tau fra amo pe ke mahino ke kai go na ke tu aki ko patoa ko ni ku ai ko asemisika ai ni pia maten ta puelwelu mo mea o ikai ke na bo en to ta fa ko ni pe kana etalu pe fononga mai a kirisi pe fanongo pe tu ku mai ke asemisika ke ne hoko ate half no mo no tataki ai patoa na e ke ai pe pa ko mo tu ko ni ko ka o he ka tu mua o popo e ko atimi pe mo visione o te gai pete a haka veinga ia e tala mai mei he patoa mea se misisika ke mautana ki hasilini. Ke whai aka whainga ngā au, whai aka lulu paanga pe ko ai ha u container o uta mai ki tonga pe uta ki tonga o ngata pe mau ki tāna ki he whoi matango na to kosi. Na gai ke mahape na e whaunga maa pe ia koe tak tapo ai ne ki whoi talamu. Ka mau totongi mau tolu uluku mau totongi container ka taani foi talamu fa abu con family ka ku rea tu ko ni go fa fonga ya pe
konga lahi o ko atimi he ko ilo ia pe ko au ko popo ko tu au me tapai lai ni ko no teke ma visione pe mo patoa pa ko o te kai pe ke ha foi tu uri me mi tau mua me he ko atimi ke mau tāna ki hasilini ke fai aki ha ai container pe ko toni ia fai ngata fa aki mo mea la te ki ai pe na e os i kai mai pe foloa o ke popo he ko atimi pe mo mautol ai fonga go o falera ko trila pe mo kolpolo ai langa fare pe a go fa fia fo ka tau tolu hu mai ai fa fofonga pa nga fa matenda puelu o to fra ma ala mahino mai ai ai tu unga go o tau ai ka ba we fra fo ke ta mana tu ke fo i mai na mai ki mua na fo tu wa he o fe fine o akilisi o teisa fe ke liliwe hingoa ia fo hingoa pe pato a pata te mokalata o mutanga ofa tuku pe visione ia pe hala fononga na tataki me aki ka ai fa nga hingoa he ku osi ya kana oho hene ka ai pa ko ko more pe hene tu pe ke tawatai na ikure a aku he na e tempe na ngona foi me agora u loto aki ai po wa uia tuku tua fu takafia ke alu pa mo fa hinga ko ni kana e kau hene pati ko na siasi taki mo a siasi mo me hana wanga o hofi ke o na ririu e o na ririu e hingoa e pange o ku selue ai pe mo mea o a upe o kai ririu pe ko ni e ku tau to alu ai tau tolu ke tau lo pe ko to ha me te tau fai e kono mo ni fatulo bo fu fanga te fatapu na mo ku au pito hingoa patoa na mo ku au pito pe aku hangere vaia laivi maha tau whakatokoa koe me tō. E o nau toki hanga whaaluma mai ai patoa tānaki paanga mo ke pea mo tau halu mo hafua. Pea ke te wailo e tau tolu ko ha tau tari e whai. Ka koe tau e whamaro a kuheni ki anu. Ke kau tama koe ni na polokalama mai e whiawhini. Koe na wanga whakamaala ala mai e tūkunga u tau iai. O kui kai ko kau patoa ki nau toluia pe aku ko patoa mo nen o ya se misika pa malo ko mo si mai no i pe anga tau fononga mai pe mo talo i programa ma ko programa no ta hiva a programa fa fofonga ko nim pe mo vision pa mo i cantare ai foi o mai pe fa mama pe hala fononga mo fonga o te ke he patoa ka ke to taia ke ta fa ko pe te o mai ko fa matala ke ngai ko takai mai fa ki grupo campaign ko tala ko fa mama takai mo ko pe ko foki takai ko foki en ke takai o ma fa mama ko tamu na fa ya krisi tamu na fa ke taimi ko na ki le tiona tape pena osta ofi apito pe akilisia me alo proclamatio ko me pena fa tanga iko ni ko almoni ki ha inga kawa o tuki holo fai kawa o tala noa pa i he tainimi ko la hele tio me ko to ga ne ke mo u tanga ki ko tu ko ne me pena fa yen ko taga he u wa henga taga he u kolo mo ha o kemitia ka bana mo fa no wa ne rea na le fai ka pape mo fi whakamore mo to tongi hare tio mo to tongi por kalama TV ke whakamama kakai whamama kakai he kono moni ko tapurenga tautole koni ka tahe masiva i tonga fo ui pia ona ka pau hala he kere pe ku ha mo no fohiri me fere u apie i tonga waoa ke te alo kore ke te ngoe ai ko tu ia ko fui me ka pe tahe masiva i tonga kono fo ui pia mo me pe ne kore pe ko ta au pe a taimi ko pau ke ha o ngai ta fakia ko ia e ha ngai ta fakia ko ia pe ko tala no pe ko ni he au sia mo pe ko no mo ni ku ta os fanongo e ope ko si mawa baba u ia na ko tongi pa anga e na campaign ni aki na tolo pe ko fie foke u tala no a ko ke fu pare ko ni pa ko ko fa more pe u ia hen ki baba ki he tuna meni ko na to o si o tau popo i ka kato e tau tolo tuna meni ura ko tare niti e whanau. Ka toi ta mawa nau ki se niti. Ka tau wala be mo ko tau kato tau se. A tau tolgo ni u tau pore. Ki tau whakalere a tuna meni. Ki asi ko e whei lau. Ka wikai ko te whai e whei lau ko e ni. Pe whai mo te totongi hole ngai u whakamore mo mea.
Ka feu ia rewa mo ke ka kaya koni e Facebook a. Fe hanga e sekretari mo CEO e tainimi. Tau aki ta aki. Talai ae. Fetuhua. Ka lere ka kai ki. Lere ka kai more na ulau kilu. More be na ulau mano. Lere ki ta whakoe. Ko feitu e totongi mei. Fetuhua ke ngo taki e tainimi. Ka koe tefto i palo pare ma. Ko naua na nā maa whakamama e nau mea na nau tuji ai. Pea na wanga rewa o mai tokua koe patoa. He na eongo le rei ke whanongo. Ai ka kai tō lahi. O au peke ka kai lama ki i. Au peke ka kai heke. Na eongo le rei enka isleri pulu. He ko isleri pulu na e whiri tau ataina e mei hapai. Pea tō. Na eongo le rei rewa kono te ringa ki hao hu. I e patoa. Ka lava hu ki whare area. Pea na e ku pehe tofu pe whankitu unga business koe asi koe taimimi. Na hanga siof, pe ko ha mea langa e nau businessi, o tāna ke paanga e masiwa, o merewa tui ko tōne na patawa, tokoni e masiwa ngi whakala noa ko, whai ko he whafofonga pa mo i kani mo mea. Ko whaire ko pe mai ko tokoni e masiwa, whaire a ngore rei, whaiongo uongo rei ka pau te pēat, o ko tokoni e masiwa he, apapuia kakai, ka whafo off au pito ke tau tokoni e tato e masiwa. Ai masiwa aki ai whonga ai eiki. Fonga e ki fonga ma. Ko ta toka pe ke tanga famaloi ato ta mai o seniti ke tana ki mo seniti ko alori tong ka me ko ne hala. Ko me na fai e ko polo. Aki pe en na te ke vai wa ta uni pa fo me mai na lista la mai ki ka kai ko ki go ke langa na fare te mo fili. E kau fo fonga te maurisi atu. Ka maulanga mo fare. Ko hare alo yen. Pe aku tau si o pehe a honi. Koe whupanga koe ni, o whai aki koe ni, kai whai aki tuna me ni. Koe whupanga mei whe, tata o lahi taha, ni mafi. Ma inga maaria taha, ni mafi. Pare le rei, au whawho ofa au pito, koe whakaanga pe au pe koe ala mai, koe kau tangata koe ni, koe pau ke tau whokfoki. Ke tau whokfoki he kuna au pore, ke na o whawhofongai, ai kakai pe na wo va la la me tau tu hau pe ko tau ata tau mutu tau tolu mo tau konsensi he tau to tong tu hau ne ngo tau ma no fo no amuri heni tau ri seni tiki tong o to ai tu hau pe tau ata na le tau mutu ke tau rea pe ku ke no fo i va henga fe ko au go fili o va henga val tau tai na ke rea he ko ri fra wi ke wa e ki seni to ko ke masiva tong ta ko fratulo pe rea ko ni o talatu pe ko me ko loto ta taina ne e ku tu tama ki ka ku ma pe fo ma pa fu ma pe ke more ke pa ka ge ko ku hinga e tala noa ka pa una malanga i mai fai to tonu ko ka venga ai patoa ko ataki tu a fai to tonu anga ma mo ha fu ko pule lelei pe ka pa ka tama ko na fa le tu na meni o na wo mai o malanga e ka venga ai patoa fefere vanga tau siwa tu ka pawe de na te tau ekia como panga me fe ia ko tu be te na loi ula fe ala ki ia te na loi ko na silini ko foi fe ala ki ia ko ke tare branga e ki loi ka ko ko more pe tano fa poto pe ngari ki fa poto ka o ma inga ke tau fa to nga foi fa va e go na ma wa fu silini na fa ke me pe ka pau ko ia o ku kaua silini kan rongo ai a kolopolo a sekretari pa mo CEO ta fu fa pito si hanu ka kai koni o ko mea ta ku lave ale vai lo to fare ko o pato a ko mai pe o ku ia hange ko fatala no ko fa fonga ko ngai ulu feke ko o kolopolo i Amerika no silani Australia pe motonga ko kau mai masta mai ni me tonga hena igai ke to uri la tai pa te uri ata tai na pe aku ko na osi o hen mate me modolo por la mana o stu aki ta ka ko ni me mu pa aku ke ta tai na pa ko to ka ngau wa ta fi me ga te au ka ko ame ke uri ake me ko ni ke au ke ako fili pe ku hoko pe ku loi pe wa ka ko uri ak mo on pa ko si o ma ka nga fononga ni na ma fononga fa kata mai pe ma tu fa kata ka wa se ti ta pa te ke wa ke po wa se ti ta pe mo walari pe mo maselo pa mo ana tu po hela ra tu fa kata pe ko palmare ma ko ni ko sa piveni tu wata mo tirila
Tuna moto kiri pe ki muini ko ta masi as ko na i moto. He na ka woksi no no ta ma ko na ia ke tu yang ke me un tala mai kana ko fa ape kai. Ura ki hena ki mau inga pe ka te awia me na aku. Ilo me i wango futupu me aklisi. Pe ko ke pitai pe ki ai. Pe te ke ilo toa pe ke ure a ke me ko ni teria. A se tane mo ene ngolo poto e ko lo poto sas. Pe ko mo ko fa ta fe e ke fa fu ko ni. Vai fa tau fia kai te tau fia ka pive ni tau fia ula ki pe hei kai to ngalo te tau rea ka mea ko ni mo mana to e oku no fia fa ka kau e na mas o fa mo oni ka sfika pe ha te mo me papa kiu ke pong ko ya I'm talking kuna to ta mai ki toloi papa kiu na ora fa mo ko fa mo le ha ili kana na tala mai na ma ka sfika os kona te anga mai na kai loto agriska kai loto kai loya Kristo person loya no silai bigay kai loto kai kapmeti wa ha ke tu ya ki ka tu ga pa ma futo itapu geri mu ha ya tu wata pa mo piven pe mai mo en keti mo fa hinga na fa no ta no ko eni ke ma wala kai ko tu ke na wala he ta tu fa to te wala he ko kurea ko ni ko ala ke no ma Kuhagwa me mari e lea mari fa pive ni he laka mo to itangi mo hafua mari e te trata to ka mo to kainga o ko ke tau fe ia ke leka ka ko si atu ko mari ko me ani go aringa lo muto o ku ha ofa ka pana ofa mo ni e ha be mo to a fiscal family Kage go hange uta fine mato ka afema ke hulu he ku ulu feke America moen motonga monusila moen ko ta ni na ka Thomas Ofanoa he teke me ko ni he na o ke ki frata finto no golion ni go hai na ku si o tona na ke ai ai ta loto a Thomas ke asi ngoa tupe i he programa pe alpe na fanga ngai pe te priore a Thomas ke fine ko ni live as alone and we live alone ka to ata maga ofa hai po na nga pe ke fine pe kai lai ko me ko ni was lesita molesen ha to ya he pure ala ta TV pa te fai to tonu asia tu tala ni ko o molesen pa kon te ke ka pe ka pa to ai la seni ki mui ka fai ta na ki pa anga ta na mo maula mo to ta to tongi text Pia muhanga ka yo tala ku umia komia go don ke tawa ko me ka pa ko ko ngam mo ya tu e alo tala no pa ku le ya te e ya tu e o pebe ki programa ka pebe ko la ke ku lo to ku le pa ko fam be te ma ko ma be a mai be programa ko fa fo ma e na e ke ko pa mo Katarina o la tu ku me henu fra mai na rat ko mo tol a time de tu ku ya tu ai tau whanongo ai ku laki he ku mahuinga pe foki he ku ui mai foki kau tamai ni koe whea māteni ko whea akirisi mo mana tu e mo tolu o koe kia mawhaia o tau tolu ke tau wa o puke he kau taki koe he whaito kona tapu koe mawhaia koe au he komisiona polisia pa koe komisiona polisia ke mahino ka mo tolu o koe tari uia ke kakai tari uia ke Fletchevere ko teriketi mo fai nga ti tu po mo mea tari ki ai ka ku ta ha fo tu ya to na to ai fa fo nga po ko fe ha me wi ha re ya ga me ne ke ta lai me ma te mo dore e to gre pa ko fo amu pe e au e ka uma ni por kalama ko eni hono tanu ko e ai fai to ko na tapu ko na fe ia ko na va ka ko na i va va i o te I ta pehena tanu tapuhia. Na tanu i tapuhia re nga veve pe mo umea tau. Na to fratonga i hake pehe minister polisi, tai mo mateni pe mo pure polisi ko stanu e na tonu fenga ke fo uia o fa hako ke ponga polisi ke iloga e minister pe mo me ke na o fa mo oni o sio tono na mata ko king. Pe mo me tau o tanu o safe na alata ta va. O fambe lava e kau mai po kalama ko ni a mista me ko ni uhi he ku na tu ha ki foi posi e fe toi aki a mista pe mo
komisiona polisi pa ulahe fehu yo talamai pe ko lo fo I fa utalanoa kataki e tau ke nolo o ka fo fa wen ko me ngani so hake pe ai mo na wa post ma ko to wen post yak e time pena ke mo ya kirisi pe ko te hanga pe o hake ke whakamanatu pe ko mauinga e koe ke liriu e tau sistemi ka lava ke ta ofi whahia e kai o sa te pui angono o poi watu ene toa mo e fuputa mo re koe ne u lau miliona e nau ngai halaki i kai lava whatonton o po ka pureanga koe mea tatau pe a fuwhia mau ke liriu e sistemi wha mou e fui lao e ono wha foke whiri ke whiri whakaluku fua si leo tau palapare mai pa lava rewa mnofo mauluta tau fonua tau kakai ke tau toe ke pe ni Facebooka ui ko tau ilo pe tau tolu whaihia futaki us mai ne ala te lao ya ala te lao fa mau tau no ki hange kon nusilani wo sia upo tu de minista ko ki panga taha na ni whakalava aki ene ki kapati kone o hake pehe o pe kai to tare minista e ko ya kai to tare ke to talanga I mau ingang ke nangi alomi I foia hui tu mate I fa be nei panga taha ko ni a ulele ya lau miliona alu e fo haya ne tina CEO o tutu e ke atu e report ko na Tonga Forest tutu e faile mo mea ka ko fa miliona mere mo fu fa mo so ke va inga ka taki o tau ke no fo popo ke tau fononga sistemi o ya honi o kai ke lava sistemi o ya honi o ka ilo me au tau longa kia pa te tau ke fononga ai pa tau liu he kei tu I pe tu ia ke ma pe tu hono monu ia o tau tonga fononga ya honi mo ho iknopere kai ke we sia me ta na polo ai ka ko takala ka kai mi pe ko to no fa tu I pe a ia na se mai tu po nima ai mafai goe e whakalere ake pure anga e lava tāna ki mai tu hau goe ai kakai pe a malu I whitu peta o kai to mawatu e ki awatu e awatu no awawa goe na e tosi a lavu kai ke malo abito mo kau mai pe a ko wha malo atu pa ko kataka te kai ke ma e whitu kalama o wha peke ma umahe wawetaka to e tae atu